Twongeye kubifuriza ibihe byiza, twongeye kubifuriza umugoroba mwiza, twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi mugiye murimo mu nce zigiye zitandukanye hirya no hino ku isi. Hagati aho turabashimiye uburyo mukomeje kugenda mutwereka ko tuba turi kumwe tanu kwa tanu. Ni by'agaciro gakomeye cyane gukomeza kwibanira namwe ku nkuru n'ibiganiro dukomeje kugenda dutambutsa hano umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Tunabonereho tubahe ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabagezaho muri iri joro ryo kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 13 ukwezi kwa gatanu ndetse umwaka w'ibihumbi 2026. Nk'ibisanzwe mugiye kunyemerera twinjirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dukubite tubangura turebera hamwe uko situation ihagaze muri kano kanya ndetse muri ano masaha. Mugiye kunyemerera turamburane page zikomeye cyane, turebere hamwe mu by'ukuri ibikomeje kuvugwayo. Nongera kubibutsa ko nje uri kuri micro ni 6Berry official nk'ibisanzwe. Hanyuma iyi ni DRC Today News. Hanyuma rero amakuru tugiye kuba twaheraho ni amakuru akomeye cyane ndetse nk'uko byatangajwe n'umudiplomate w'umunyamerika, yemeje binyuze kuri telefone ko nta kizabuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kohereza ingabo zayo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zihagarike burundu ikibazo cy'umutekano kimaze guteza impfu nyinshi kuva mu mwaka w'1997 ngo mu nyungu z'abantu bamwe na bamwe. Yongeyeho ko icyo ari icyemezo cya nyuma mu gihe ibiganiro by'amahoro ntacyo biri gutanga, cyane cyane ko manda ya MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta musaruro ufatika iratanga. Yakomeje avuga ko ubutegetsi bwa Trump buzazana amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko byagenda kose, kandi ko nta muntu wese ufitanye isano n'inyeshyamba, yaba uwahoze ari perezida, senateri w'umunyekongo cyangwa se umunyamabanga wagize uruhare muri iki kibazo uzababarirwa. Yavuze kandi ko niyo byafata imyaka 5 ibihano bizakomeza gushyirwa ku babigizemo uruhare. Aya makuru ndaje tuyagarukeho mu kanya gato cyane. Hanyuma mu yandi makuru tuza kurebera hamwe no aragira ati kuri uyu wa 13 Gicurasi uyu mwaka wa 2026 inyeshyamba za 23 zongeye koherezwa ahitwa Imiti, umujyi wo mu karere ka Kabare, intara ya Kivu y'Amajyepfo, ku muhanda wa National Route D uhuza Goma na Bukavu. Ibi nabyo ndaje tubirebere hamwe. Biravugwa ko ngo inyeshyamba za 23 ngo zishaka kugaba igitero ku mujyi wa Bunyakiri mu karere ka Karehe ngo zinyuze ahitwa Icivanga na Kabare. Ngo zikomeje gufata kandi abaturage bugwate kugira ngo zinyuze amasasu n'imbunda zazo ziva ahitwa Imiti zijya Icivanga, hanyuma ngo zigabe igitero i Bunyakiri. Isangeho ng'abagore bari gusarura ibijumba bakabigabira ku buntu FRDC n'abawazarendo nk'ikimenyetso cy'insinzi. Aya makuru nayo ndaje yose tuyarebere hamwe ku buryo burambuye cyane. Reka nongere mbahe ikaze irambuye cyane hano kuri DRC Today News. Nongera kukwibutsa ko rwose nimba ari ubwa mbere tubanye hano, nimba ari ubwa mbere uyobotse uno muyoboro wanyu, mwandira kuri subscribe kabisa, kanda kuri sabone, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Hanyuma munyemerere twinjire muri ano makuru ku buryo burambuye cyane. Amakuru akomeje kutugeraho guturuka mu banyapolitike ngaravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimajije gufata icyemezo gikomeye cyo kohereza ingabo zayo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ihoshe intambara imaze imyaka myinshi ihitana abaturage benshi. Nk'uko byatangajwe n'umudiplomate w'umunyamerika ngo Amerika ntacyo ibujijwe kuba yakohereza ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje kudatanga umusaruro. Yavuze ko iki ari icyemezo cya nyuma yo kubona ko imyaka myinshi ishize ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kidakemuka. Uyu mudiplomate yavuze ko kuva mu mwaka w'1997 kugeza na n'ubu ngubu na n'izi saha intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zimaze guhitana abantu benshi cyane, abandi ngo babarirwa muri za miliyoni bakaba baravuye mu byabo. Muri ibyo bibazo byose harimo imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane umutwe w'inyeshyamba za 23 ari nawo barwaye inzika. Yagize ati
leta y'Amerika ifite ubushobozi bwo kugira icyo ikora mu gihe amahoro yananirana. Niba ibiganiro bikomeje kuba impfabusa, hari uburyo bwose bushobora gukoreshwa kugira ngo abaturage ba Kongo babone amahoro. Aya magambo yateye impaka nyinshi ku isi yose no muri Afurika, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Hari abavuga ko Amerika ishobora kuba iri gukomeza gushora imbaraga zayo no kugira uruhare rukomeye muri politiki n'umutekano wa Kongo, mu gihe abandi bavuga ko iki cyemezo cyaba ari cyiza, ndetse bavuga ko ari uburyo bwo guhagarika amaraso akomeje kumeneka, ngo amaze imyaka myinshi ameneka muri icyo gihugu. Ikindi cyagarutsweho cyane ni ikibazo cya MONUSCO. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka irenga 20 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo mudiplomate yavuze ko nubwo MONUSCO imaze igihe kinini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta musaruro ufatika abaturage babonye. Mu bice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo, abaturage bakomeje guhunga, kwicwa ndetse no gutakaza ibyabo. Bamwe mu basesenguzi baravuga ko abaturage benshi ba Kongo bamaze gutakariza icyizere MONUSCO kubera ko batabashije guhagarika imitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza umutekano muke, ngo hari n'igihe abaturage bigaragambije basaba ko izi ngabo zataha. Uyu mudiplomate kandi yanavuze ko ubutegetsi bwa Donald Trump bugiye gufata umurongo ukomeye kurushaho, cyangwa se kurusha ubuyobozi bwabanje. Ngo Trump agiye no kongera gukoresha ibihano bikomeye ku bantu bose bashinzwe kugira uruhare mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba abanyapolitike, abasirikare cyangwa se abafatanya n'imitwe yitwaje intwaro. Yavuze ko nta muntu uzarokoka ibyo bihano, yaba umunyekongo cyangwa se umunyamahanga. Yongeraho ko niyo byafata imyaka 5 cyangwa irenga, Amerika izakomeza gukurikirana no guhana abantu bose bazagaragara muri ibyo bibazo, cyangwa se n'abakomeje kubigaragaramo n'ababigaragayemo kera niyo baba batakibigaragaramo ariko barabigizemo uruhare. Aya magambo rero yatumye abantu benshi bongera kwibaza niba koko amahanga ashaka amahoro muri Kongo, cyangwa se niba hari izindi nyungu zihishe inyuma y'iki kibazo, mu gihe Kongo imaze imyaka ibarirwa muri 30 mu ntambara idashira, kandi ko amahanga akunze kuvuga byinshi ariko ibikorwa bikaba bikeya. Hari arabibaza kandi niba kohereza ingabo za Amerika byakemura ikibazo cyangwa se byatuma ibintu birushaho gukomera. Bamwe bavuga ko Amerika ifite ubushobozi bwa gisirikare buhambaye ku isi kandi ko ishobora guhagarika imitwe yitwaje intwaro mu gihe gito, ariko abandi bakavuga ko amateka yerekanye ko ibihugu bikomeye byagiye byinjira mu ntambara zo hanze bikarangira ibintu birushijeho kuzamba. Muri iki gihe rero ngo ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera mu bihugu bitandukanye hagamijwe gushaka umuti w'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kugeza ubu imirwanire cyakomeje mu bice byinshi, cyane cyane aho M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomeje gukorera. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje gusaba amahanga kubafasha kubona amahoro arambye aho kubona amagambo gusa. Imibereho yabo yakomeje kuzamba kubera intambara, ubuhunzi, inzara n'ubwicanyi bukomeje kuvugwa buri munsi. Ese Amerika izohereza koko izo ngabo nk'uko babitangaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese mu by'ukuri ibyo bizazana amahoro cyangwa se bizatuma ibintu birushaho gukomera? Ni ikibazo rero gikomeje kwibazwa na benshi muri iki gihe. Hanyuma mu nyemerere tunyarukire ku yandi makuru nayo akomeje kugenda avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho. Ni ukuvuga ngo rero mugiye kunyemerera twinjirane mu bice bigiye bitandukanye, ariko tugiye guhera ahitwa Imiti, mu bice bya Miti Kavumu. Amakuru twakiriye aravuga ko kuri uyu wa 13 Gicurasi uyu mwaka wa 2026 mu gace ka Miti gaherereye mu karere ka Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo hari ingendo z'inyeshyamba nyinshi ziri kuvugwa ko ari za M23. Izi nyeshyamba zivugwa ngo zagaragaye zigenda zerekeza ku muhanda wa National Route 2 uhuza Goma ndetse na Bukavu. Uyu akaba ari umuhanda ukomeye cyane mu itumanaho ndetse n'ubuhahirane bw'ako karere. Aya makuru arakomeza avuga ko izo nyeshyamba ngo zari mu myiteguro yo kugerageza kwerekeza ku mujyi wa Bunyakiri uherereye mu karere ka Karehe, zishaka kunyura mu bice bya Kivanga na Kabare. Ibi bice bivuga ko bifite inzira zishobora gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare bitewe n'imiterere yabyo y'imisozi n'inzira zihuza mu turere dutandukanye.
Abaturage baravuga ko babonye urujya n'uruza rw'imodoka za gisirikare n'abasirikare benshi, ibintu byatumye habaho impungenge zikomeye ku mutekano wabo, bavuga ko muri ibi bihe ingendo z'izi nyeshyamba nyinshi zishobora gutuma ubuhahirane buhungabana, abantu bagatinya kugenda ndetse n'ubucuruzi bukadindira. Hari n'amakuru avuga ko hashobora kuba hari kugeragezwa gutwara ibikoresho bya gisirikare n'amasasu biva mu gace ka Miti bijya Icivanga, hagamijwe gutegura ibikorwa bya gisirikare mu bindi bice bya Karehe harimo Bunyakiri. Mu bice bya Sange hakomeje kuvugwa ibikorwa by'abantu bashyigikiye FARDC ndetse n'itsinda ryitwa Waza. Aba ni abawazarendo n'ubundi. Hari abaturage bavuga ko abagore ngo bari gusarura imyaka nk'ibijumba bakabigabira ku buntu ingabo za FARDC na Waza, ibintu bamwe bafata nk'ikimenyetso cy'inkunga abaturage baha ingabo za leta n'icyizere cyo gutsinda. Muri rusange akarere ka Kabare, Karehe n'ibice biyegereye bikomeje kuvugwamo umutekano muke ujyana n'ingendo z'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo zitandukanye, bituma abaturage bakomeza kubaho mu bwoba, ibikorwa by'ubuhinzi n'ubucuruzi bigahungabana ndetse ubuzima bwa buri munsi bukagorana. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri uyu mugoroba. Reka mfate kano kanya nshimire buri umwe wese wabanye natwe, mbabwira ngo andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira mu masaha ya mu gitondo, aho tuza kuba turebera hamwe uko biza kuba biramutse ku kibuga cy'imirwano. Rero mukomeze kugira ibihe byiza ndetse Nyagasani akomeze abagenda imbere. Gusa niba uzi ko uri mushya hano kabisa, nimba ari ubwa mbere tubanye, nkandira kuri subscribe, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Hanyuma nongera kwibutsa ko hari urubuga rwa WhatsApp twafunguye tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo, akaba ari amafoto n'amavideo ayaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hari hasi muri comment mu gice cya komantiri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho urahita winjira muri group ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kubiba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubashe kubona ukuri kuzuye kubiba byabaye. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, Nyagasani akomeze abarinde, turabakunda cyane.